Gamanzoni rongoze mola ya jailie mze wa hangu yado swali ya sido heza mzaza hangu siu yado hishimu mzaza hangu ya sido tabisha mzaza hangu ya vame mzaza hangu ya tawe ndongo za uhuzamsi ya tawe ndongo za uvuramsi ya tawe ndongo za wanawashe ya tawe ndongo za uharamu ya fungatane roho ya hahene swala ufundi mwanamshe mramgu ya mbaukana rika ya harumo umwizi wa mtukufu wa Ramadhani humsirini ngari swaliu ye taraweha sido tunda hobavuni mwangu ngabo mnaijana ya tutimizi mahamitano yeraka ya mwando haswadi hamandasi zeraka andaru zabaki katujana takbiri wala katuruku utongo uhima hatanga risiha wasijidani vahasi wasijidani gejuma uwamba dua na khushu na uruhamatuzi na mne ajabu bora timizi raka zonenga saruma uvumzi sedeti muhimilia umwana haa yenga johumkinishiha ritodosa wasijidani basi watina ujana takbiri watina ujana ruku kajenji bulahe raula share umwana haa ezi nizomkinishiha swada ritodosa wasijidani basi watina ukana ngarjauna takbiri watina ukana ngarjauna ruku dosijidani basi mtujua sha ngamina ndongo muhimu nono kabisa ikao gazini tabishao ngamanzo ni zambi yeye mola simambiokana yempaka dosijidani basi zazangu anambiokana hosijidani si ukaya karibu nono kabisa ni mola si ukaya karibu namna ajabu na Mwenyezi Mungu yone maana ikao ngamanzo naambia ye mola zeno ikao gazini tabisha horoni hangu kuti msaukana yenga jo mkinisha unambia za muhimu beka unambia ngamjohombe la dua Mwenyezi Mungu jo jailia hukubaleze dua zao Mwenyezi Mungu jo huhakikisha hizo ikao ngozi zao wahanambia ukana ngamanzo ni rongoze ye mola ya jailia mze wa hangu yado jahomsirini silo tabisha mzaza hangu hamadi namna ya mtabisha uzenzi huzinu ya sido simu wa mzaza hangu ya silo ra mzaza hangu mahiyo ya hishimu mzaza hangu jarande ya tawe ndongo za uharamu ya tawe ndongo za uheza ye mola usiu ya doja humsirini badala ukana doda hodominoni na haina mahala itoka uyonsi jawahi nato wala heri haula shari si hala ye mwahi ikawa mkaza mahamili mwanamshe hajabala Umayya na renza tubamisa sileme warendera lale dondizo wadungana bala ubwende zao waru habala shehitwa shipari ya juma ufikiri shehitwa bashivua ujuma mafikira ya Allah yembaba wai hafanya ndongo hindi ni hata Mwenyezi Mungu akahumruzukia wanazija na hamanda wanu wala juma umwombe la dua njema ya Allah yembaba wai hafanya ndongo hindi ni hata Mwenyezi Mungu yamruzukia mrumshe wa halali mrumshe Islamu mzaze mlezi ya shida ya panga wanazija na rahawa tuparamaizi ya shida ya wasomesa ya faida ya dua ya saya shida ya waileza ukana dua inu ne sila hanku ya hatusima Islamu ya Allah yembaba wai hafanya ndongo hindi ni hata Mwenyezi Mungu yakahumruzukia mzaze mlezi Mwenyezi Mungu yakahumruzukia mrumshe Islamu tilukana Islamu sa mzaze mlezi ya shida yani kwa wanahahe malezi ya Kiislamu ya shida ya panga wanazija na watu paramaizi ya wasaya waonesa ze faida za dua wasawa juokana hosijidani si ukaya karibu ndono kabisa ni mola remuomba bujori kubalize dua zake na wallahi rohangu idari ya ukana Mwenyezi Mungu jukubali dua ya hawa wanazijana wala hata yensi huyabili silo tunda wala mnaijana Umayya hakansi bala baharu babo juma uruha matozi simtengelea ukana wakaya wakati wabaki shada kamengomeraro na siwa ndise tarawih sina simwambia kana Umayya na ridunga na relo hodahoni baba mwanzo na wane mbabaho na mama bahana biokana mbaba hangu weka doka hodahoni mbaba hangu weka doka hodahoni uloya kwa mama hangu ne mwanama kabasita abu haukana tijokana ledahola hao lo karibu na msira ukana wanazijana watiti mzaza hao kajua bulia wende mahala ni hule ridunga na rende konjia bala mzaza hao hanirenge mrengo ikao mtujua ni mswifie nije hanitarushia mtarusho ikao mtujua ni mswifie nije hanirenge mrengo ikao ngiyo hama mimi mwanzani wa hewaro ikao riho moonana ngiyo hama mimi mwananya wa mbaba mzima ikao riho moonana sifia ya hadisi ya hangu na Umayya simwambia lahe mzazi hafumbaria hanambia ukana mbaba hao hakaya mrumramgu ronono kabisa hakaya mrikao hakaujua ifasira ya mahaba
hakaya mrikao hakaujua yefasiri ya mrumshe hakaya mrum swalihina ndono kabisa kavati ibindisha swala shakahumbira kaja kaudoransi zetumu za hemfu mraru ne yahoa hakaujua yefasira ya mrumshe sha rango usiku ya tolo hazini haukana hatuhumlo na itendo ikao yetside ya shifanya shaha mashikiti ifuye dhamana waho hazini haamini izo wandu wa mwambia hatoa mbabaho hazini voya tolo hazini wa udhamana nguo mwinchi zetambu neze mashaka zenjeza problemu shiwina jana ikasibabu mbabahao habadiliha wakasujua yefasiri ya mrumshe wakasweshelea ye mola wakasujua swala ufana na hindini hadiwa za ye swala hadiwa za zetumu za hemfu mraru ne yahoa msujua ni husufie jahalafu sisi karitina mbahindu rimiliki yo katina mbanongo ikaunga rjoshinda rifanye itutudokana riombe ye mola dua inude mbanongo ikaunga rjoshinda rifanye rimombele dua njema Mwenyezi Mungu ya mhaulie kajawa yatimize hadisi ile yembabawala hanjia honda lihula na furaha na raha hede harime Umayya hambahara Umayya zekweli zivenuha mbomu mshaha zekweli zivenuha Umayya hamjia Umayya nono kabisa Umayya hata mbaba katuhisi ukana bala ngabo mjeni bala mzaze furaha na raha bahe hadiwaza ukana bala hanisa mahadisi nda ina mrubala mbomu mshaha wala umakriminele wafanya shaitana shila Mwenyezi Mungu hawavenua Mwenyezi Mungu havenua wala wenye ufanya shaitana mungu mshaha Umai sidoka na tirejezo hazini ini habahade vama na mhuwa ho hazini Allahu akbar mbabage furahani na raha mzazi wahenge furahani Umayya msujua ni msifineje hatakuwa tuisi ukana bala ngabo mrulo bala Allahu akbar Mwenyezi Mungu hakubali dua ya Umayya ne mwananya Mwenyezi Mungu hakubali dua ya hemrumshe mramguola angalia miongoni mwa faida za mrulo la mrumshe urongu ujua Mungu hasibiri ne zembi za hemrumai haukawa inchi haruma raha nyingi ndonoro kabisa kajajiwaza haishila ukana kabati mrujo kaushila ya mbadili wala kabati mruwa humrejeye ka sidemola haishila ukana Mwenyezi Mungu doulo na emiyo witaru muhena mnayanzao haishila ukana Mwenyezi Mungu harambia ukana remuombe bangujori jibu angalia hashingi hapanga wanazija na ikao kwa japara maizi shagujo ukana wanazija na wanu kwati na madhambi zeduwa zao ngazijo henda direct mkilisha mimi ukana Mwenyezi Mungu atukubali zangu kana ngamina maasu shawala wana nazijana wewe utifikiri ukana Mwenyezi Mungu ngeradhi nizo ufanya ubo mbaba Mwenyezi Mungu ngeradhi nizo ufanya ubo mzaze Mwenyezi Mungu ujohangale hajito jema bobangwe ni kiyama je mwana hao hasa para maizi katuswali enamna ladhimu neka suhu taabisha katuswali enamna ladhimu nekutuzirongoa katuswali enamna ladhimu na kazisu hafilisha kwa tujua swala ufana na hindini kutuzirongoa kusiduku ye mwana hao hasa para maizi ngujo usoma Shingereza na Shifaransa na luha kasujua usoma ya Qur'ani ya Mungu ye mwana hao ye ujo usome Qur'ani ya Mungu shangu usome Qur'ani Ramadhani hata Ramadhani kasuhafilisha ye mwana hao ye ujo usome Qur'ani ya Mungu kasuisoma wedala ngosi ukasujulisha ye mwana hao kutumnika malezi ya Kiislamu ye mwana hao kutumbe hashio nenda soma Uislamu ye mwana hao kututa hamdaja msomiso Uislamu ye mwana hao katusoma ye Qur'ani ya Mungu kasuhafilisha ye mwana hao haplane Qur'ani ye Qur'ani rubayo ngejo humplane ho kaburini hunu ye mbabe ye mwana hao katuswali ye mwana hao katuswali welala ngosi uho kutuma miaukana yenyu hainu hauzenyu hazinu zinu ngazilinda warikao kwa swali zinu ngazilinda warikao kwa swali zenye swala zenye katiza hazo kadhalika ya utuswali kadhalika ya uswali Ramadhani hata Ramadhani zona ukomu bombaba haupo mzaze ekemwa na hongondo likoni wamvazo nguo za turu ekemwa na hongondo harumale pada shenda someshi Arabu au Uislamu wamvazo nguo za nkudi zona ukomu ekemwa na hare double likoni boko hamabala mwana hafariki dunia sheke mwana hare double harumashosha sharabu kutuhafiliha kaso wamuwa hao kutu vibre goto mapesa wata mafundi wejewe twalizo wana hao
kututoa mapesa wata mafundi waja wasomesho wanahaho Uislamu zembio wendao bombaba bomzaze wanahaho wakane maisha mema hunu duniani. Suala nazo ni huzisi yerango Mwenyezi Mungu ya hubo wanaziwana wao hupaulo wahansi huambia ukana vano maisha ya kweli jihorendao duniani hunu ribirinzi ya huparo wambia huparo wasaidi ya wasahe maisha ya akhira huwaparo wasaidi ya wasahe maisha ya kweli horenda wihu zembio wendao wanahaho wakane maisha mema hunu duniani wafanyo haina zofanywa wanahaho wakane maisha hunu duniani hudi wazaukano wanahaho ikangwa rao Mwenyezi Mungu wajua Mwenyezi Mungu jo wafungulia ze baraka zilo harumo hayati hunu Mwenyezi Mungu jo wafungulia maruziki mema ikao kwa japaro kansi wayafikiri jo Mwenyezi Mungu de hamba harumo Qur'an kazi jo hafilisha wewe zembio wendao wanahaho wakane maisha mema hunu duniani hudi wazaukano iko wanahaho warao Mwenyezi Mungu wajua Mwenyezi Mungu waswaliu wajua usome Qur'ani yabo wakati bombaba bomzade wajua urehemo yekahu wasili harumo alekaburili wanahaho wao wajua kushtaki hosoni mahemola au kana wembaba wemzade kujawazi ninka malezi ya Kiislamu fanye za hao wala umusha watajewa hula umubangu ni kiyama ye mwana hao yati hushtaki hosoni mahemola ukana kujamnika malezi ya Kiislamu mbono ukana kabati mru ya Zayan Rohamanda we bahari ye mwana hao ngena baki ye mwana hao ngena masteri ye mwana hao ngena doktorasha katujua usoma ye Qur'ani ya Mungu we lala ngosi uho hosoni mwaho kabati mzaze ya Zayan Rohamanda we kabati mbaba ya Zayan Rohamanda we ziunga mhukusudie we mbaba ikao we ujua Mwenyezi Mungu we mzaze ikao we ujua Mwenyezi Mungu we mbaba ikao we uswali we mzaze ikao we uswali we mbaba ikao we uri ya Mwenyezi Mungu we mzaze ikao we uri ya Mwenyezi Mungu mbaba ikao we usoma ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu we mzaze ikao we usoma ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu mesajinu ya hangu nanyi wallahi ngani mwanzoni nyonsi pia hasiba budemola hatani mwiviwa uneze kiswa za haina mwenza akili shaka radhi utangaze kiswa ilize ajiri zijoka za hangu nawe nawe tangaza njema jazinu gawe nazini wazema bobangwe ni kiyama. Salamu alaikum.